Hayırlı günler, hayırlı kişiler. İcadi kanalıma hoş geldiniz. Bugün men Ni Hao yoki Ni Hal deb atalgan hikayemning so'nggi bo'liklarini o'qiyman. Rahim deb tingлагыз. Автор Айзрек Рева Акчура. 10-chi kesek. Biz bir joyga o'qmoqqa 4 ko'zoynak edik. Kir yuv mashinasi vatilgan qort, imonli kostyum, havo tirishi problemasini qayg'urtuvchi xonim ham 240,852 o'quvchi. Biz bir joyga o'qmoqqa 4 ko'zoynak edik. Tilin yo'qoltgan amir, balasin unutgan ana, masjid qirtlarini eshitmay boshlagan imom. Ham joyga o'qmoqqa 4 ko'zoynakning tag'in birsi ushmay turgan qish, belki yeli ul qanotlari singan ruhdir. Biz dünya tenindagi bir joy edik. 4 ko'zoynakdan o'qmoqdan joy. 11-chi kesek. Nihoyat bir necha kun o'zg'ash avulda yurib qaytgandan so'ng kabinet eshigini ocharga jur'at etdim. Eng tövde eshik tubindagi o'rindiqqa baxt kitobini qo'yib qoldirdim. Aydi, boshqalar da birozga g'ina bo'lsa da baxt, umid, muhabbat borlig'iga ishonsinlar. Kabinetda esa butunlay boshqa, tegisindən bek niq ayrilib turgan tabib o'tiraydi. Ko'p deganda o'zine qiriqlar bordir. Ko'zligigina biroz ulkinaytib ko'rsatdi. Yosh usti. Isanmisiz? Chaqirgan edingizmi? Isanmisiz? Kim bo'lasiz? Menga bizga yangi vaksina qadaganlar edi. Shundan so'ng birinchi martaba keluvim. Bunda boshqa tabib o'tiraydi. Ismini unutdim. deb anglatırga oshiqdim. Ol tabib ishlamay hozir. Aningi so'roving'iz bor. Yo'q, so'rovim yo'q alay. Meni bit shaltiratib chaqirdilar. Shu bo'lmaga kirishga qo'shdilar. Biz dürtov. Ye bilem. Tabib boshda sirligini yilmayib qo'ydi. Ko'zligini solib istal shetine qo'ydi da, annar yilmayun yashirga tirishganday kiri olib ketdi. Anga negadir bek qiziq edi. Jiddilik saqlarga tirishib silab ketdi. Bilasizmi? Bu o'rinda ishlagan tabib biroz yolg'ishgan, shunga ani ishidan aldilar. Ol sizga g'adatiy vaksina qadagan, ammo boshqa bir tekshirilmagan ukol bilan butadim deb yolg'ishgan. Bu haqda shul kunni anglagan. Shunga ikkinchi kuni bek tez orada durtigizni da jidilar. Sizgina kelmadingiz. Nishig alay, keldim men, balali xotin tanimusha o'zib ketdi. Angar tabib xatiring yo'qolashaq degan edi. Ömürge bir tapır ko'rgan kishini ikkinchi yo'li tanimau g'ajab tugil. Baxt kitobida durust yozilgan ekan. Sharasizlik bilan sharasizlik cheginde de baxt topila. Balasin unutmagan bo'lib chiqa bit. O'zimda sezmasdan suyunib qo'ydim. Ammo hali tabibga hamon ishonasi kelmadi. Amir, bobay bilan o'zim silashdim bit. Ul tabib aytgancha silasha olmay boshladi. Tili kurmaklandi. Siz tegi insultdan yig'ilgan qartni aytasizmi? Yashaysin yashagan, turmushni ko'rmagan tugul ko'rgan, biri bizda mangaga kelmagan. Shul mezgilda qabat yilg'a og'imina boqqanday bo'ldim. Bir adım arasına. Tübünde ağıp gitmesge o'tirib qolgan, yıllar davomida suv og'imi shumartgan toshlarni shayladim. Amir toshi yilg'a tübünde. Atili jurnalda qolgan ekan, bag'rikayimning. Duada o'qita olmadim. Imonli kostyum esga tushdi. Ul bit eshitmay boshlagan edi. Ani da o'zim ko'rdim. Tabibga tezroq aning turida aytirga oshiqdim. Biz bit dürtov edik. Tag'in o'rta yoshlardagi er bor. U eshitmay boshladi. Tabib tamam to'ydirding degan qiyofat chiqarib, "Bey, ul o'qil qadagancha o'q eshitmay, bizda ko'ptendan o'shatda tura. 4 yil endi apparat kelganini. Avariyada ziyon kelgan. Sen ko'rganda apparatinga unutgan bo'lgandir, ya solgan bo'lgandir. Ali ko'pdan tugul Germaniyadan yangi tur apparat qaytardi. U senga menga qaraganda da yaxshiroq eshitdi", deb qo'ydi. Shun magar, tovuq ekanman. Qorong'i kitaklikda uzun-uzoq o'tirg'ach, dunyo yoqtisin ko'rmay boshlagan tovuq bosh. Barisin ko'rem deb yurgan bo'la ali. 10 so'm sadaqasin qizg'angan boshi bilan. So'kdim o'zimni. Biz bir joyga o'qmoqdan 4 ko'zoynak edik.
Ярый, без әле бер көнне генә бер ноктада очраштык дип әйтим. Ярый, бүген генә юллар чатында табыштык дим. Ярый, бу атнада очраклы хәл аркасында бәйләндек диек. Әмма чынлыкта без бер көнне дә, бүген дә, бу атнада да түгел, әллә качан бер җиргә укмашкан күзәнәкләр. Тере һәм үле күзәнәкләр. Бәхетле һәм бәхетсез күзәнәкләр. Иманлы һәм милли күзәнәкләр. Язучы һәм укучы күзәнәкләр. Ташка әйләнгән һәм канатсыз күзәнәкләр. Дөнья тәнендә җилләр күз алдына да китермәгән исәптә, берләре бетә, эзсез югала, икенчеләре зурая бара. Иң гаҗәбе һәм тетрәндергәне, үзләре бер җый хасил итәрдәй күзәнәкләрнең таш булып утырганнары. Уйларымны табибның көр тавышы бүлде. Кайгырмагыз, бар да тәртиптә. Ну әгәр дә инде моральный ущерб түләтергә уйласагыз, ансы сезнең хокук. Түләтегез, рәхәтләндереп. Ничектер бу яшь табиб үзен егетләрчә тотмады кебек. Әле хезмәттәшеннән көлде, әле бездән димме. Шушы уй күңелгә яшен утыдай атылып керде дә янгынга күмде. Ашу утын кабызды. Моральный ущербмы? Баш әмир үлгән. Менә шушы рухи зыянны күтәрә аласызмы? Дип кычкырдым. Табиб телсез генә түгел аңламыйча шүрләп калды. Шулай да үзен тиз кулга алды. Сөйләшү беткәнне аңлатып урыныннан торып басты. Үзегезгә карагыз. Аның тынычлыгы тагын да күңелгә тиде. Әмма диварга кычкырудан ни мәгънә? Аты юлы белән сүгенеп чыгып киттем. Ишек төбендәге урындыкка күзем төште. Буш иде. Бәхет китабын шул арада тагын кемдер электреп киткән, күрәсең. 12-нче кисәк. Йомгак. Бармаклар клавиатура буйлап йөгерә. Төркиядә Казанны сагынып ятучы дустым белән языша. Син дигәнчә булмады инде. Кытайларга түгел, кошларга яздым. Күкләрне, дөньяларны иңләгән һәм җир кадерен белгән кошларга. Окей, аерма юк. Шунысы бар. Җигә укмашкан 4-нче күзәнәкнең берсе кемдер? Төгәл генә үзем дә белмим. Бәлки, ул канатлары сынган коштыр. Бәлки, бәхет эзләгән җандыр. Бәлки, елга агымының бер адым арасына бага алган бәндәдер. Бәлки, 240 меңдә 853-нче укучыдыр. Tamam. Хикәя 2016 елда язылды. Укыды автор Айзрә Гәрәева Акчура.